мавриди зикр аст ки нисбати солҳои қаблӣ ба қайдгирӣ, ташхис, табобат, назорати диспансерии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ҳамчунин маъюбон дар саросари мамлакат гарчанде нисбатан беҳтар карда бошад ҳам, вале ҳанӯз тадбирҳои таблиғотии маърифатӣ олӣ ва баланд бардоштани маданияти санитарӣ ва солимгардонии аҳолӣ натиҷаҳои хоб надода истодаанд. дар акси мавридҳо коршиносони соҳа ва намояндагони мақомоти дахтор аз имкониятҳои дохилӣ, таҷрибаи созмонҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба таври зарурӣ истифода намебаранд. бар замми ин чорабиниҳои таҳризишуда ва анҷомдода характери мавсимӣ дошта, натиҷаи дилхоҳ дода натавониста истодаанд. барои танзими фаъолияти комиссияҳои ташхиси тиббии иҷтимоӣ дар роҳи пешгирӣ ва табобати бемориҳои ҷанбаи иҷтимоӣ дошта, ҳамчунин маъюбшавии аҳолӣ гарчанчи фазои мусоиди ҳуқуқӣ, иқтисодии иҷтимоӣ то андозае муҳайё бошад ҳам, вале масъалаҳои пешгирии маъюбшавии шаҳрвандон аз ҷониби мақомоти дахтори ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо чораҳои мушаххас андешида намешаванд. وقتی که شخص بیمار می شود و شخصی که معیوب می گردد، علاقه وی نقص ارگانیسم دارد و برقرار کردن سلامتی او در بسیار موردها غیر امکان است. از این روز ما را لازم می بیاید که مسئله های عافیت بخشی همین معیوبانه در سطح جامعه جاری کنیم، چون که تشکیل کردن مرکزها، مؤسسه‌ها در یک جا جمع کردن معیوبان این هم برای دولت گران نرخ است. هم نتیجه اونقدر نقص ندارد، چون که ما باید که به جامعه برگرداندن معیوبان باشیم. وقتی که با معیوب تمام امکانیت ها را مهیا میکنیم، از اون لحاظ معیوب هم شخصی چون شخصی سالم خود را حس میکنیم.